ama ina patuale tafonodongo darumani lobalangi baso fena mangandu. Ya faluka ami wa ibuada de zo aya ya ita Yesu Keriso bafa omasi lobalangi ama bafa awasa gehehani amuni ya duhu. Taro mali lobalangi sito bali bereho kedama ande tefaudu batanggal 20 awalum bawah 5 2020 atelu ni hale more bazura Yohane faza 20 ngawa si feleziwa urbi 20 atelu imane taro mali lobalangi ba metane owi melomigu menomulazi babanduhe bazi sonda ni fahae baba ataura ni ha Yehuda bama Yesus so ia babo taluara ba imane hera ia ohahau dedemi bame aifa iwa edae ba oroma heradanga abangai abena omu soda dandani fahae mela ila zoaya ba ifuli imane hera ia ohahau dedemi hule simane famatenge nama ya simanegi bamatengegu ya ami bameno iwa edae ba ihehai ni ira ba imane hera mitema geheha ni amunio nasoni efa omihore ba aifa hera ba bazilemi efa ia ba la aifa yubita edaruman lobalangi tafuri kalau mangandre mande sohagele kau amal lobalangi ma notola oruduga da aga ia da eba nomomo baya inda aga soaya edena dedema mafundondongo darumalimo fahau nda aga moroi baba abole gehehani amunio ya tuhu ama ina talifusa ni omasi eba kezo aya toi minggu kedama ande ia da Pentakosta artinya ira ama ina faneretodo folau ehehani amunio mazui elwahania hari ke-50 hari menomoso Yesu moroi bangajimate anda berada ira ama ina bagina tama ke ande badaro mali lobalangi sino baso kedamege ya ia da ni sura Yohane da ira ama ina ifuli ifasugi kedama ke ande bangalu wani ma ehehani amunio he iwisa Yesu meno moso ia mori bangazimate ira ama ina memo ia bandani fahaonia ba ibe hera zito bali fa oha dodo ena oboy sowa tau ena oboy sowa nizi me bagino tonda da falu khawa atau bandani fahao bas managoi bani hasapo ande no betoi darumali ande fanema eheha ama ina ni omasio ba kuzo aya fatua le mangawuli Yesu bazorugo ba ifabu bandani fahaonia wa ifatenge zanolo ande ya ia gehehani amonio sanolo same faabole irege fefu hadia iya sino yumbaha Yesu sino ifa emakara me bagine te fofo ira tola itere tedora ba tola go la tohuga baba ma ema misa baniha tola tafagida irama ina ba Yohane fazafele efa ngawas 25 batu wa ama ina ba talifusa ni omasio ba kezo aya bazi malkane bagine to wane ma ehehani amonio siduhu wa ifasugi badoda daira ama ina wa dozi sino mane ma ehehani amonio andra losa ifa ataku lofa nizidodo lofa abudodo hana mesoza nolo sanga beleo ya ia gehehani amoni andro ni fatenge Yesu bani faonia banda enoninia batra tera baba auri ni hasino mamati kenia tuho tema ogehehani amoni osara ena ofaluha wa ohahau dodo bangawasi kelezewa imbingawasi 20 asara ira ama inatola tafai di bada he iwisa meloda baginoto bazitano owilomi
nahia nola kusikara bawan ruhu lalau mangano hana sokara atau bani Yehuda andre sino mamore fa Yesu ba sino mamu Yesu andre dana ira ama ina manganda ira la orduga ira baba go kaluara andre ira ama ina kalua Yesu Kristo iforma iya ba imane kara ya uhahau tadani bada Yesu Kristo ifa ema ketasapaan natafaigi bali heberai o ira ama ina ya iya da shalom kata shalom eluhania damai sejahtera fa uhahau da ifa ema Yesu kata damai sejahtera banda ni faha babani satu meloda ena utaya wa atau utaya ni sini sidodo balu sa ifa abudo ande dozi ni hasino mane ma ehani amoni ira ama ina sino ikwasoi ehani amoni afa aurenia taya sa ikina ba atau ba fa abudo ba fanizinisi ni hasino mane ma ehani amoni oroma baba aurenia si ira ma oroma bazikalania oroma baba bonia baba behedenia ama ina ni omasyo ba kuzoaya tola tafaigi he iwisa bua gehani amoni andreu ni surabaulo bazura Galatia fazali mangawas 20 arwa ngawas 20 ngawas 12 so siwa bala bua gehe badai nama ina uzara zara keda pa menutupi badodeda sara so kunyaba umasi ni hasino arododo ira ama ina sino so ehe hababa aurenia sino manema ehe ha anda ira ama ina so kunyaba umasi yo te ulo kunyaba umasi fa umasi ni aba kulobalani ke iwisa irama ina baba aurnesiro ma ke baba ngomasunya lubalangi baba nunya lubalangi baba angar filinya lubalangi basi manazui so wangomasio a otarai wangabata bandrauno badali fuso baba ni hafefu I omasio nabonya simani fongomasio ya iya batera ira ama ina baba omasi andro natafagi bazura sarayuhani dira ama ina imane badal baba omasi andro boy habali baboy habali ina oi hadia ni faluada ande dira ama ina fa omasi andro molo wada zamu sana ita kemudian buah mati kedua ya ida soa saudara hena bawa atau saudara hena bawa abu dodo sabala bola ira ama ina bana no mutaro bada doda bawa aure dage heni amoni le mano taya ko dari foto ifa saudara tawa wa amano doda bakzu aya hewa iko ya zitu bali forohi fana raja bawa aure ta ane buah gehe hasitel ira ama ina soa o so ketenangan dalam jiwa, so damai sejahtera. Uhahau dada bawa mai disikala ni hasinu afenu ehani amoni dan ke eva soba ebolo dada. Lo alio mufonu, lo alio ira ama ina fagua. Nano sugehe habad dodo ni hasamati banda enoni nobalangi. Basok nyawa ebolo dada. Hewa ai ira ama ina. Salwa bawa auranya si eroma sinuhunya mena afaka sibai bora bawa yazolohi cobaan dalam hidup tetapi ebol omana teteni solo walangi sanolo pasame fa abele kelima soba asuhito bana le fatu sado le khnia fa afaka de bana so kigera irania so kidadania hefona niha batra trafuna lo walangi na soba ibu adodo Fitu le farai baba mati baba masiro balani kewalu le mofon badai ira ama in ni hasiso ehehani amoni le mano ali mofon kofu hada zalo baba aurenia na sowa ebolo dodo no mege ira ama ina na sowa asaki dodo bana sowa ekwa dodo baba aurenia samati le mano falfa iya wa amfon ile abawa zalua baba mabatuni ile abawa zalua baba aurenia si iroma cobaan fanandrai gebala haleunia batra terapa pergumulan si irma ira ama ina balang mofon iya he kelobalani bahe kena buniania dan afriata si ay sobamo iwa taromali gebalani amina ni amoni amin menoni amoni ada Yehova zaluma ada
Ena dozi ikan ya samati sana kena kelobalangi. Tak amuni ba ori tafunani. Tak amuni bebeda tak amuni irama ina dodo da ba fauri da funal balani. Ina boy falu kajira ira iyo. Ba ina boy falu ha wa abul kafur. Dua. Imane mege tu hote ma gehe han amuni dua. Ina sowa abul. Pengaba doblaro iri dolatel ira am ina imane bata. Bameno iwa oda pa ihi haini ira. Ba imane hora mitema gehe hani amuni. Na soni efa umi hora ba aifa hora. Ba bazilumi efa iya. Bala aifa. Ama ina ni umasi ba kasukai. Dozi niha. Sino mutaro baba audunya gehe hani amuni ira ama ina. Ba sinduhu tohu de ya moribani habo. So kena ba abul siboho. So kena ba atua-atua. So kena ira ama ina ba aru de ba kalobalai. Lefa ata. Lefa ni zitodo. Simani salua banda ni fa ono. Berwa ataura berwa ni sini zitodora. Ira gemeso Yesu bago talwara ira ama ina. Bala bai behu. Anda dana bai forma odangan Yesu Kristo. I forma ongainia. Lade oso-oso. Ba abena omuso toto. Bai simani tau ba auri daya ikannya sama tiru di malko ane. Bai soko da ba atau fani zitodo fa abu dodo. Baba auri da sira malko. He o yang abalo. Zalua si falfaya ita baba auri da ira ama ina. Ta andre ba abole moroi maklo balai. Ehe hani amoni anda zang aro oda zang abolo ya ita. Babi amoy eno miso aya. Baba nga ihalo oda zang sana ita. Irege ira ama ina fa atau. Fanizim tola tifabali baba aurita. Ama ina ni omasi oba kezo aya. Mimofano Yesu bazo uko oba kenamania. Ba ibezi to bali mandat bandani fahau. Ena etola moto hugo. Babe ama eno ni lomalangi baba nore de tulia sumuso de do andre. Ba ofeta kada iru di malkan irama ina halu da da oya itanya samati. Ena etato hugo baba nore de tulia sumuso de. Inji. Ya iya da irama ina i otarai baba auri da uwa. Ofeta baba ngabato da baba ni hafefu. Irege danya bada ira ama ina. Hada zito bali ohita da Yesu Kristo baba aurida. Ya ita sino mamatihunya sinduhu alua. Ba sinduhu kay faluka itaba ohaw dodo. Boy sowa ata. Boy sowa miwa dodo. Da ba ngawa si dua ko atinu ade. Nasoni efa mihora ba efa hora. Baba zilang efa o iya balu aifa. Da era ama ina zito bali kunci baba auri niya samati. Imane kada Yesu Kristo nami efa o hora dozi ni efa mihora ba efa hora. Banana efa o balu aifa. Ada dozi ika ya itani hasama. Inoni lo walani damu ita inoni. He bahale udah zamu sana ita. Batra tera ira ama ina. Baba nuria getura somu sodado andra. Ina utola sokada ba abole. Le kada fa ata usai bale kada fa ayu. Mesoe gehani amuni anda sio ibe Yesu Kristo. Sanga bole uya ita. Sanga aro utudoda. Irege falu kakada ba ohauto. Na soge hani amunyo irama ina baba urte zama sana sok ketenangan mati. Sok da ba oha hoto. Luho da fa ara ira i. Ba luho da se irama ina fa gua kuasa. Hana no ikwaso ita. Hani amunyo ado. Irege aho mo da fena walani. Ba dozi gedanya irama ina sama dia ita. Omuso da danya ba mai ba tra walani ba so ko yaw. Ando irama ina ni omase ba kazo aya. Badar mali ande ibe hoda pamarododo enao tola boy sa isoko da ba atau fanisi dodo me ha ando sam ekoda abelo ikwa soi wa oda bo ma nalo etu fuli kholo balangi wa orida ande meno ni babanya ita ia da di bazu etu iregelo te pula ira ama ina fa orida ande hani amoni da ozo kwa soi da ozo halo ba khoda sanga bolo asame kada fa oha hododo ya dohuni tan ba dodo Yohane faza 20 ngabas 20 arua imane amino iwa oda ba ihe haini ira ba imane khora mitema ihe hani amoni iru kita oda roman lo walangi mangada ita so hagala lo walangi ama baba umasi khoma iya da no faramu bu khoma daruma limo si kebali fama hakoma be khoma ba abole ba fa tua ina tola mafalwa i baba ore masir ma ba ina hau anda ni amuni
le mamale taru baba aurima samai kuma fa bole ba fa tua irgi fa ata ufanizi fa budodo tolate ifa baba aurima zama sana aga so hagele lo halangi ewe amatan funau wa hausa ay daduma ya